Heritage Malta ħabret il-bidu ta' proġett ta' restawr ta' sentejn fuq l-arazzi tal-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. L-arazzi ikoniċi ilhom isebħu s-sala tal-arazzi għal aktar minn 3 sekli u se jiġu restawrati fil-Belġju. Dawn l-arazzi juru xeni eżotiċi ta' flora u fauna minn artijiet ġodda li kienu ġew skoperti sekli ilu u ilhom jinżammu boża fil-Palazz tal-Belt sa mill-1710. L-10 arazzi li jiżnu mal-40 kilo kull waħda, flimkien ma' 6 pannelli ta' twieq u pannell ta' malbib, tneħħew breqqa kbira mill-palazz u tieħdu lejn il-Belġju ix-xahar li għadda. Il-proċess ta' konservazzjoni se jinkludi tneħħija ta' nforra antika, tindif il-font bl-użu ta' tekniki ta' vakum u aerosol biex jiġi evitat li l-kuluri jerħu u tisseħ tal-partijiet dajfa tal-ħarir b'materjali miżbuha biex jaqblu perfettament. Dwar l-ewwel fażi tal-proġett ta' restawr tkellmet il-kap tal-konservazzjoni tal-Kumpanija Belġjana li se tieħu ħsieb dan il-proċess. We're gonna remove the old lining, so it means the old lining on the back side of the tapestries. So we can really analyze the state of the back side of the tapestry, and we can really document the fragile areas in all the tapestries. Then we'll do vacuum cleaning of the front and reverse side, and that's in preparation of the wet cleaning of the tapestries. Sakemm l-arazzi mhumiex fil-palazz, Heritage Malta se tirrestawra wkoll is-sala tal-arazzi nnifisha fosthom is-saqaf, l-affresk, l-art u travi. Dwar dan ir-restawr spjega aktar il-kuratur anzjan Emanuel Magro Conti. Dan l-injam li għandna warajna se jiġi mneħħi kollu kemmu, kif ukoll mbagħad restawr tal-aperturi trid tinqala l-art għaliex l-art ħadd iżżarma kollha letteralment se ninnumerawha bil-fotogrammetri tinqala kollha għaliex irridu nsewwu t-travi li hemm taħt. Il-kap tal-operat ta' Heritage Malta Kenneth Gambin qal li l-arazzi mistennija jkunu lura Malta sa nofs l-2026 meta jerġgħu jiddendlu fid-dar ir-restawrata tagħhom. Issa beda xogħol biex it-tapestries nieħduhom propju f'dik il-kumpanija li kienet għamlithom il-Belġju madwar 300 sen ilu u nisperaw li madwar sentejn oħra nerġgħu npoġġuhom f'posthom restawrati.